Kako je važno započeti program? Program ishrane dijete, ja sad slušaj pa kreni apendiciju. Zato se tu. Program ishrane treba da se sastoji od broj 1. Krenete 5 dana sa nepravilnim kalorijama. I to da vam trgne na novce. Jedete i čokolade, i keksove, i hleb, i sve, samo kretite. Narednih 5 dana se možemo da pretočimo to u isto toliko kalorija, ajde da kažemo 5000 kalorija, ali iz pravilnih namirnica. Može to da bude pirinač, može da bude proso, može da bude svinjsko meso, konjsko, nebitno. I što više, to bolje. Tada se trening povećava, gde znači potrošnja raste, unos raste. Taj splet mora da prati. Ukoliko se desi da trening, potrošnja raste, a vi naglo spustite unos, tada se dešava onaj zastoj što ste mogli da pročitate u prošloj tabeli.